Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ubah J. Antonius Lingdo MLA barim ke Kongres, habakren hagren san yalap election yu kertong MP ke Kongres na Shillong Parliamentary Seat, ubah Vincent H. Pala, mentaka janmit ke Sautrik uyayong arajar arpusaw, hamaukar. Ula ong baha ke por baseng ya ke way ke kinhon jong ki he menteri, ya ke pada tip kum ke North East Development Alliance ne ke NEDA. Ha ke bau Shongkonor, jong ke ne ke kinhon, udai Uhimanta Biswa Sarma, menteri rangba ke Jela Assam. Pada ke por baseng ya ke NEDA, wat menteri ke tenat ki kampo iyeng ke Sarkar India ru, Amit Shah, uya don lang. Bat ke bakham sengo pela syuk kalong, wat ke UDP ru kay don lang hagan ke kinhon, la binrap uba Lingdo. Uba Antonius ulaong, ba kalong ke basneu bok, yau kertong MP jong ke RDA, uba Robert June karjarin, ba un lej ban mi keman, na keseng UDP, kabadon ke jingete lok bat ke NEDA, hapok ke tahan setelah mingi jong ke ri, bat ke ne kadai umau jam na ke benta ban penyesok, bat ke Sarkar NDA, kabadon Delhi. Bat udah kintui kipat ba bakim day ban jit yau kertong ke UDP, wat lada umdon daw ban keno yau kertong ru Henry day ban jit ya ke UDP. Uba Lingdo ulah pinkin mauru ikikam kiba ke UDP kalale Maria de ban penbena ya ke result jong ke election MLA hausna marajar arpulai ha ke baka UDP kala lumlut yaki seng ban ya don lang hakal yang persya Henry ke kela penban de Kongpong. Bat ulah penkin mauru yaki jingkren MLA ke mau kendro constituency uba Bantedor Lingdo halor ke jingong bakum ke seng PDF ke ngosi hadin maka syak ha ke UDP bat daitang hadin kenjat kenta ki jingkmu baro kila pulom no na ke jingle ke UDP. North East Development Alliance ikut ke NEDA mah? NEDA. Mana bilang serman itu? Himanta Biswa Mustada Kasa. Apa kejingan bahaya mana? Amit Shah. Hakapot ba form ya Canada? Home Union Home Minister udon man. Ka UDP ka don bat Canada. Kapag kran ya Canada ba pindi berkran. Tera da pijir yo kandidat jong ka UDP ngamkan bersah hoy kandidat. Ngamkan bersah. Naman akan mahawa ya kendo hange bersah sinal. Kandidat mama nganya betang nanu punya la. One UDP ngom bad luck for you. Dia balap keren, bukan tambah balap for you. Nama kini parti keladon pakai tinggal tie up bat Canada apa nadis dan nils kedai umau jam syaka NDA hadali. Hang kamdim dah. Pertajam kamdim dah. Tidak pijat dia ke UDP. Ngamkan mana pi kandidat. Ma pidai badan buron nadu badan sembalang. Badan ta ngai balap for you. Baka parti kaladon kejingnya take out ya kepada pimpinan. Kabar, balai pimpinan banjir yang kali dia pengen kedua percaya. Ngam keren percaya ni no personally Namar Maridap collection arhajar pulai go pada bayi wat kelet yang kari kasih dan dia. Bat garo Maridap collection. Lalu nam ke UDP ya kemana jong upra jong ke Kongres. Jangka PDF, jangka HSPDP, bat jong nuda, TMC, lalum HSPDP yang pedang prabadi, hayang jong presiden, tambah argantar kemoi kendo apa kado kio, cipuan lawas kaparai pun calek noi. Kat numi kubak lajik pada hai dina ilo itu dina baki kostum para parlo baye arwat ke SPDP kini kesyali kodrat kio pada starway dan nai arwat ke BJP kini kesyan yau kodrat hakini sekal kio pada starway dan nai ka UDP kejap kan armut yang nesarut armut jayu ngapen buat yang kejing keren
jong ubah bantidor MLA jong ka Makenro bantidor come out openly ka press room kumne ngisong si bangi syasyan hakasang UDP kuling press balai pususi namar nilayak kut bab deban yalam mapi ban snano dak sarkar patamai ndesyo itu sarkar bailam ke NPP ban ilang dan bak penyalam mapi na ke UDP lada jabam laro syawa persen ngin syang pafi ang ubah bantidor nrai tang hadin kendiak genta ke UDP ke irut bak bat TMC bat pra bat HSPDP bat Kongres kalian wood saying Konrad Konrad daw rai baka UDP kalau nervous uang pidarung ngaladam tambah nak arnut ngan aitang arnut rung lakarung keberamur bansna sarkar banyalam milad yakim ni tukui parti kenapa dia sarkar pasmah nak ming tipai ba ki ino bak ya kita ki yang lagi atau filmut ban on pindele MP nangi hanu pin pasang yo hanu pin pasang ngakli ya parti pi hanu pin pasang yo pin pasang mat ke BJP apkili mata kinam hanu pin pasang hak pasang lang bak ka parti konkret ka badon lang bak itu ki India guru kisah entar menor hanu pin pasang tanda pijit UDP tengah cong ro je ceng ro tengko tak telah cap man yang dimarangi para lebih kini kamdei collection MLA ne MDC wanum klub go kipat ba ne tapi keberan ne kibaya suani kamal wanum klub kamdei collection sa district council lani sa Meghalaya Legislative Assembly kani sa dorbar ba parlimen hadelhi yano pinpa bandit marway hanur siya pinpa ikimik parti kiberlang bat Canada hanti po Assam yano pinpa Kalambet NDA Persia Kongres UDP ladon bat Canada ladon bat NDA ngan kembek ko sa wasoi kirang ba do lang UDP